standard form part 3. Dan naturalment ħajkompli fuq standard form part 1 u part 2. Part 1 kon kellimkom kif taqleb numru kif taqleb minn numru normali għal standard form jew minn standard form għal numru normali. Part 2 tkellimna fuq multiplication jew division ta' standard form. Part 3 ħanitkellmu fuq addition u subtraction u probabbli konna ħin biżżejjed ukoll biex nitkellmu fuq il-numru ftit tal-revision tal-times u division. Jekk għandi plus, m'hemm shortcuts, m'hemm xejn dur. Tittaqbad number u tġibu ordinary number, il-number tneħħ mis-standard form l-istess u tagħmilhom plus. Jiġifieri din ħad tiġi 6.5 1 2 3 4. Mela 1 2 3 u din ħad tiġi 3.2 1 2 3. 1 2 3 u 3 2 0 0. Issa. U nagħmluhom plus. Libtom minn standard form u għamiltom plus. Jiddependi x'se jsaqsik, jekk jgħidlek give your answer as an ordinary number, ħanħallek kif inhu, daqshekk kollox. Jekk jgħidlek give your answer as a standard form number, mela mbagħad titterġa' tbidlu daqsxejn standard form. Mela, decimal point hawnhekk 0.82, il-zeros mhux għalfejn niktibhom, 1 2 3 4 times 10 power of 4. Jekk għandi flok plus għandi minus, l-unika differenza hija li naturalment hawnhekk flok ħanamel plus ħanamel minus. Però ir-regola hija l-istess. Jekk għandek plus jew għandek minus, ħanaqleb minn standard form għal numru normali, nagħmilhom plus jew minus kont id-domanda li tkun u bażikament lesti. Għodu attenti għall-answer għax jew ħajkun give your answer in standard form, jew ħajkun give your answer in ordinary number. Miftamin? Issa. Fejn jidħol addition u subtraction dik li hemm ta'. Subtraction kważi qasam qed naħdem wieħed għax flok għamel plus, għamilhom minus u mbagħad il-number u skont xi jiġik, però kien ħalem l-istess. Flok għamel plus, għamel minus. Il-kumplament tal-ħin ta' dal-klip nixtieq niddedikah għal iktar questions fejn jitlu multiplication jew division, għax fil-verità dawk huma importanti. L-iktar mhux għax dawn mhumiex importanti, ma dawn importanti l-iktar mela. Ngħidu għandi di 4.2 times 10 to the power of 7 times 3 minus 19. Numru pjuttost ikraħ mela. Għandawar l-order. 4.2 times 3 times 10 power of 7 times 10 to the power of minus 19. 4.2 times 3 ħatiġi? Ma tafix blamment, mhix problema. 2 3s are 6, 4 3s are 12. Għandek 12.6 times 10, 7 plus minus 19 tiġi minus 12. Issa. Dak għadu mhux sew, għax għandi żewġ numbers qabel id-decimal point, il-1 u 2, u jiena sa number wieħed biss jista' jkollha qabel id-decimal point. Mela lura ħanagħmel 1.26 immexxija u nżid wieħed mal-power issa attent ftit. Jekk minus 12 u ħanżid wieħed mal-power, mhux ħejġi minus 13. Għax jiġi minus 13 u qed innaqqas. Jekk ħanżid wieħed mal-power, ħejġi minus 11. Ma wkoll hemm Marja. Example li jmiss. 5.5 times 10 to the power of 4. All over 5 times 10 to the power of 2. Issa, in-numbers jekk qed innota ħajġu pjuttost mhux ħanejt sempliċi għax m'hemm xejn sempliċi, ma rridu jiġu minn xulxin bil-fors. Ċu ma sax intik 5 hawn taħt u 5.6 fuq għax ma tinħadimx b'dan il-mod. Mela allura 5 fil-5.5 nista' nagħmel division. Għax 5 fil-5 jidħol 1, 1 il-point, 5 fil-5 jidħol 1. Mela 1.1 times 10 u din ħanamela xejn division. For jekk għandi division il-powers nagħmluhom minus u għadu attenti
ħatiġi xi ħaġa hekk. Għandi number wieħed qabel id-decimal point, mela nista' nseraħ rasi li huwa tajjeb. Issa. Eżempju daqsxejn partikolari li ħansemmi, u ħansemmi daqsxejn bħala bonus example anyway. Kultant jekk fittex daqsxejn fil-karti tal-mezzek f'paper 1 jew f'paper 2B, f'paper 2A ma ssibx, imma f'paper 1 jew 2B ssib ħafna minn daw u might as well insemmihom ftit. Għax kultant jipprova jedressja ftit problems bin-number standard form. U jgħidlek isma', jgħidlek għandek a quantity A, B, C, D, E u F. Għandek 6 quantities u ngħidlek wieħed huwa 3.2 times 10 to the power of 4. L-ieħor huwa 2.3 times 10 to the power of 4, l-ieħor huwa 3.3 times 10 to the power of 6, 4.3 times 10 to the power of -5, 3.3 times 10 to the power of 2 u 9.9 times 10 to the power of 6. Issa. Jo, ħanamlu xi iktar challenging, ha? Power of 4. Issa. L-ewwel ħaġa li nsaqsik hija di, which is the largest quantity. Tara ma f'studenti mhux biċċajt. F'diff calculator paper, fi tista' tuża calculator. Jaqdulek dawn in-numbers. U jneħħuhom minn standard form u jagħmluhom ordinary number. Mhux qed ngħid li jekk ħadd tagħmel hekk hija ħażin. Imma qed ngħid li jekk ħadd tagħmel hekk somma ta' minuta jew ta' 10 sekondi, ħadd 5 minuti. Issa. Biex tiċċekkja, mela, il-question hija di. Li hu il-largest number. Il-largest number huwa dak li għandu the highest power. Mela, ikun hemm min ukoll jagħmel biżbalja jisma' mhux il-9.9 l-ikbar vera. Koll żgħar minn 9.9 le. Dak li għandu l-highest power. Mela, is-C. U r-reason hu highest power. Bl-istess raġunament, li huwa smallest number? Dak li għandu the lowest power. Mela, 4, 4, 6, minus 5, 2, 4, dak huwa li żar il-minus 5. Għax mhux tarġa huwa 2 li huwa number żgħir, ma jgħid bin-negative minus 5. Mela smallest power huwa D, 4.3 times 10 to the power of minus 5. Dak kollox mhux ħejtolbok reason, imma jien qed niktibilek għax għandu highest power u għax għandu the smallest power. Jekk imbagħad il-power ikun ndaqs, ma tħarsejn number ta' quddiem. Imma l-ewwel ma tittara huwa il-power. Issa, biex nikkonkludi daqsxejn dis-section. L-ewwel ħaġa x'għamilna. Orejtkom eżempju ta' kif tagħmel plus jew minus. Eżempju wieħed kellim biss, għax dak mhux daqshekk importanti u dejjem l-istess. U mbagħad orejtkom ġie eżempju oħra bit-times u bid-division, qegħdin hemmhekk attenti daqsxejn, attenti għax quddiem in-number dejjem irid jiġini number wieħed quddiem id-decimal point. Fil-każ ikolli bżonn nirranġa ftit l-answer. U rejtkom xi problem jistgħu saqsu. Din hija problem komunissima. Fittex fil-pass paper ma nafx kemm il-darba tidher. Dawk huma standard form attenti ftit. Naħseb daw 3 clips li għamiltilkom ġbartilkom kollox. Moħħkom hemm u nintaqgħu għal clips oħrajn.